Očekuje se da u mašinu uđe varijaktar sa popuštenjem. Da vidimo ko će izbiti na lidersku poziciju, kako će ova trka biti rešena. Merkurio želi čelo, ali varijaktar kao i u Sanskom mostu voli ove kružiće, iako je visok 1,90 m. Merkurio na drugoj poziciji, na trećoj poziciji Thunder Rock, ali tu je Misael Arden s polja. Maršal iza, tu vodi varijaktar, potom La Luka, ali La Luka napreduje. Ovo nadmetanje vodi i dalje varijaktar, 3 dužine prednosti u odnosu na Merkurija, potom Misael Arden, zatim njemu na 3/4 dužine konjskog tela Thunder Rock, Maršal pa La Luka. To je poredak u kontrapravcu prvog kruga. Varijaktar diktira tempo. Druga pozicija za Merkurija koji voli čelo, ali na čelu nije. Na trećoj poziciji gospodin Husić, mrtav ladan, prelazi stazu. Ima još neko dakle. Bravo. Do varijaktara stiže Merkurija. Iznutra Merkurio spolja varijaktar. Treća pozicija za Thundera Rocka. Na četvrtoj poziciji je, ukoliko se ne varamo, Omaleni. To je Misael Arden, Maršal pa La Luka. Merkurio se bori sa varijaktarom da izvojuje svoj mir na čelu. Varijaktar staje, ali vidjet ćemo koliko je poremetio Merkurija. Merkurio na čelu i sada naravno za njim kreće Thunder Rock. Ceo Sanski most na stazi. Trku vodi Merkurio. Ali Merkurio